Koneka ntarakomeza mbanze inshimire imitwe ya politiki ifatanije na FPR muri urwo rugendo, ndetse reka mbonereho umwanya mbahamagara abayobozi b'iyo mitwe ya politiki mwigira imbere muze hano. Aba banyarwanda mufatanya nabo abarebe ushobora nibyo rwose mwivuge ntabwo ari kwivuga bakugabiye inka ni ukuvuga amazina yawe ariko nimushaka mwivuge. Igira hino. Paul Kagame we! RPF we! Murakoze nyakubahwa chairman, nitwa Nkubana Alphonse, nyoboye umutwe witwa PSP, tukaba twarafatanije kandi mwarakoze kutwemera gufatanya namwe. Murakoze. Murakoze nyakubahwa chairman, nitwa P Nizeyimana, ndi umuyobozi w'ishyaka IDPR. Muri IDPR tugenda mu kanyigiritsi gira Paul Kagame, tugasubiza tuti ijambo riduha ijambo. Gira Paul Kagame, gira Paul Kagame. Murakoze cyane. Murakoze. Nitwa Mukabaramba Rivera, nyobora ishyaka ry'iterambere n'ubusabane PPC. Paul Kagame oye! PPC oye! FPR oye! Ubufatanye oye! Nyakubahwa chairman PPC yahisemo neza. Murakoze cyane. Nitwa Rukibigango Jean Baptiste. Paul Kagame oye! Umuryango wa FPR Inkotanyi oye! Murakabaho murakaramba. Murakoze cyane. Nyakubahwa Paul Kagame oye! Buteba imbere undi umuryango wa FPR Inkotanyi oye! Oye! Ishyaka riharanira demokarasi huza abanyarwanda PDC bantumye ngo kuva 2003 nta wundi bahisemo. Ubufatanye buteza imbere oye! Oye! Murakoze cyane. Nisubire kwicara. Aba rero ni abayobozi b'iyo mitwe ya politiki dufatanije, mwongere mubakomere mu mashyi. Nyakubahwa chairman, muri uyu mwanya tugiye gukomeza gahunda yacu. Uyu munsi ntabwo turi twenyine, turi kumwe n'abakandida depite baje kwifatanya natwe kuri uyu munsi. Uyu munsi ni ibyishimo, beti turi kumwe n'abakandida depite. Yego. Twagiraga ngo muri uyu mwanya dusabe abakandida depite aho bari
begera imbere, nibegera imbere abanyamuryango namwe muze kumfasha dusuze abakandida depite n'amabendera yacu hejuru n'amashyi n'impundu. Na morali, tubakirane morali abakandida depite kuri uyu munsi. Abakandida depite ni beza cyane, murabivuze neza, Barasa neza, barasobanutse kandi barashoboye, nta wabaveba, bafite isoko bavomamo, bafite nyakubahwa chairman uturangaje imbere akaba intore zirusha intambwe. Badepite mukomeze mutambuke ikaze. Beti ni byiza gusa uyu munsi ntabwo wakumva uburyo nishimye. uyu munsi ni umunezero kuri iki kibuga. Iki kibuga abanyamuryango turishimye, abanyamuryango barakeye. Banyamuryango, nyakubahwa chairman niwe ndawundi. Abo ku musozi hejuru, nyakubahwa chairman niwe. Murakoze cyane. Twese hamwe dufatanye, nyakubahwa chairman oye! Sobanutse. Kandi urashoboye, ntituzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Niwe ndawundi. Badepite dukomeje kubahereza ikaze, bakandida depite mukomeze mutambuke mwiyereke intore z'umuryango turabishimiye, dutewe ishema no kuba tubafite, kandi nanone turabizi neza ko mushoboye kandi mushobotse. Mukomeze mutambuke kugira ngo dukomeze twishime. Uyu munsi turishima cyane Betty, ni byishimo gusa. Uyu munsi ni umunezero. Wabonye ukuntu abanyamuryango bishimye ariko Ku maso habo harabigaragaza, iyo babonye nyakubahwa chairman bumva banezerewe bakajya mu bicu. Ariko si ubundi babuzwa n'iki guterwa ishema urebye ibyo tumaze kugeraho kw'ibikorwa byivugira? Waba uyobowe na nyakubahwa chairman ukagira ubwoba? Habe na buto ni intore izirusha intambwe. Umunyarwanda yabivuze neza, aravuga ngo nutora neza uzayoborwa neza. Gahunda rendezvous ni tariki zingahe? 15. Nyakubahwa chairman, banyamuryango ba FPR Inkotanyi, tugeze mu mwanya mwiza wo kubereka abakandida depite tuzatora kuwa 15 Nyakanga. Ni abakandida depite 80 b'umuryango wacu hamwe n'indi mitwe ya politike ituri inyuma, ariyo PDC, PPC, PSP, PSR na UDPR. Bakandida depite twagiraga ngo tubasabe musuhuza abanyamuryango nabo babereke ibyishimo babafitiye. Ntore z'umuryango mwakirane abakandida depite na morali nyinshi, amabendera hejuru cyane. Niwe kandi urashoboye, ntituzamutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Niwe ndawundi dushaka nk'abanyamuryango. Nta wundi. Bakandida depite murakoze cyane, mwasubira mu byicaro byanyu. Nyakubahwa chairman, banyamuryango ba FPR Inkotanyi, inshuti z'umuryango, aba bakandida depite nibo tuzatuma ibyo dukeneye byose, kandi baratwemereye bazajya badutumikira nk'uko byanakomeje gukorwa mu myaka 30 ishize. Uhereye ubu abakandida depite bemerewe gutangira kwiyamamaza mu turere twose tw'igihugu. Betty, abakandida depite icyo wawifuriza niki? Intore z'umuryango ziteraniye muri iki kibuga, bakandida depite zibifurije amahirwe masa. Munyemerere muzamure amabendera tubereke ko tubifurije amahirwe masa. Abadepite nabo murabakundaga? Nibyo. Bakandida depite banyamuryango ba FPR Inkotanyi, muzibuke igihango mufitanye n'umuryango wa FPR Inkotanyi. Nokuri. Muzahagarire umuryango neza
kandi imvugo izaba ingiro kuko byose mufite intore zirusha intambwe ibagaragiye, mufite ndambungenge, mufite ndandugunda. Gukunda igihugu ni ihame. Tora Paul Kagame 100.